industry ya di-taxi ke industry e ntle hampe goba letsatsi le letsatsi e dula e na le cash letsatsi dula e na le cash e tshela petrol ya di-billion empa o e bone billion le associationing ba na le association tse ngata di-association tsa mo sheba ditšhelete tsa bona ka ra di-association o sheba o tla fumana association e na le billion na aiyo o bona na o tla bona association e na le billion na aiyo o bone na o tla fumana association e kgonang ho thusa monga thepa ha hlaitswe ke mathata na a ka joa koloi tse pedi tse tharona ba khona hore ba meemo nokeng ba itse tsena ba mo thuse ba khona hore a yiyo taxi industry tshwantse ena le subsidy tsa matlo tshwantse ena le subsidy tsa matlo e subsidize di driver taxi industry ai khone di driver ha bana ke le medical aid habana kirle medical aid kara taxi industry ha fumana kotsi mona ba road accident fund tla bona e tla e pataleneng yona road accident fund ka mra le motse 5 kapa le motse 6 bana ba sokole hore bana ba moghanni ba sokole hore bana ba moghanni ba sokole kara taxi industry na hana hore go jwetsa hore ba tshela petrol e fetang di-billion tse 90 ba ha ke sa bua ka di-parts ha ke sa bua ka di-tire ha ke sa bua ka eng ha ke sa bua ya mekgatlong ya bona o lo botsa hona jwale hore le na le bokae le botsa hore na le na le bokae e ya hlopheng tsa bolo e ya bolong ba na le di-medical aid ke tlapa tse 18 ba na le tsona 16 ba na le tsona dibapadi tsa bona di kgona ho ya ngakeng bapadi tsa bona di tla shejwa ke dingaka tsa maemo a hodimo ba na le di-pension industry ya di-taxi ha o le driver ha ona ke re le pension ha ona ke re le pension ha ona ke re le pension o tla tsofalla mono o fumane ntate enwa o na khanna le ka dikobo ho bata a dula ka dikobo koloi eno sena le heater sena next a hana ke re le pension skepsele ha tswa ka mora 25 years ha tswa ka mora 30 years a khanna di-taxi o tswa le jwalo le bodikgwe ba hae le dieta tsa hae kara taxi industry e kana o tla tswa le seeta le KPCI ha ibana kene ka KPC ba mo file yona grudging le driver o tla gutla ka yona KPC eno ba nna motho wa modimo a sebeditse 30 years a sebeditse 25 years a sebeditse 28 years kara industry e kana e nkang cash letsatsi le letsatsi ke mo bothata ba rona bo robetseng teng he tshaba sa rantso ke hole ke bua ka industry e ke e tsebang ha o hlokahetse ntate mono ba matha ba bang ba batla nka di-taxi tsa mohlolohadi eno ba matha ba batla nka di-license tsa mohlolohadi ha o re hepo ya le mane mo di-licensing mo ntshwang di-permit teng le teng o kopane le mathata mang o sa tšhintšhile di-permit tsa motho ona dikantorong tseo tsa di-permit mang o sa tšhintšhile permit tsa motho mang ya sebetsang governmenteng o sa entse le yena dintho tsa hae o mametse le SADFM ha ke re bue nnete rona ke ntho e tsang re hloye go ya pele tšhaba sena se setso ha re kgone ho ya pele ha re kgone le re na le dintho re di tshwere re na le dintho ha re kgone go ya pele re tshwere jwale mebileng industry ya di-taxi bona roadblockong ya ka jeno Dobsonville tshwarwa mokganni o khannela 15 o palamtse batho ha ana license a nna ke tsebina ke yona ntho ke e buang ke re di-association re di entse empa batho ba tshabana
industry ya di-taxi ga ba hlomphane ke itseng ho wena mo mamedi ke itseng ha qala lenaneo le ene e ka re ke latla ditaola fatshe ne ka re ke latla ditaola fatshe nana ka matsatsi ana Christmas o tlo hlokahallwa ke ausi o hlokahallwe ke mme hlokahallwe ke ngwana ka motho ya senang license ba reng di-chairman ba reng di-PRO kore le wena o reng wena ya khannang taxi ka taxi ngwana jwale o sena license ke ditlhong ke itseng wena mo mamedi ya ke ne ke bua ke re industry ya di-taxi na le mathata ha ona industry e kgolo jwalo ka di-taxi Afrika Borwa ho rona batho ba batsho ke yona fele setseng matsong a batho ba batsho fela ko fa le motse le 10 le motse le 15 e tla be e tswile ho ya ka mo re sebetsang ka teng